ट्रिपल रंगनी तो जों खनाय बायखा ट्रिपल बाहायके ग्रेटर बाहायके एचिव खायनाय इंगे ताबो फैलान आं आंनि एक्सपीरियंस नुन आं मा सानाय अबजे कॉन्फ्रेंस में आं किसा सायखनारनाय 20 this month 6 तारिखो बुबाग्रा कॉन्फ्रेंस नाय बागै रिंदी हिसाखा आनो बनि बरके 7 तारिख जों आसो लायखा 11 तारिख आसो खा 15 तारिखे प्रिपरेटरी कमिटी आसो लायमोन आरो बिसिङो आं उ एक्सपीरियंस नु मा सानाय चिन बरिरगनि किसा नुकजाकमान नां मा सानाय आनो रिंदी हि हप्रो साबो बनो अधिकार साबो बनो सा ए आफाइरो खनाखा हिंगे उ दायासो आसोगनाबो कौबां लायखा साबो आसोगनाय साबना आसोगनाय आंसि गोसा आंसि याफां ए आफाइरो हिंगे ताबो बनो न जों नुखा ओ दायास खालि खलाय ओ दायास तान बा खालि आबोन अब परिणाम याइन भागिन जों कौबो के सालायो सीट नाइया लीडर नाइया ए आफाइ किन्तु प्रैक्टिकल होंगे जों डिफरेंट के नुबै दं बे आबोन बागै ते कैसा के आं आरो नुखा चिनि बुरैरं बिसिङो नुखा इलेक्शन सिगां जों सि फायो जों सि पाइरै रौ इलेक्शन परे फाइनै रौ के ता सिगां से ए आफाइरो बु उंजाखा के इलेक्शन नि सिगां बनो सिनियरिटी साना हका के इलेक्शन ती प्रमोट फालि बफ्रो फाइबा 5 तारिख फेब्रुवारी बनि सै सिगां साबतों अब जतो साइमन बन से सिगां के बगरै ती प्रमोथा 5 तारिख फेब्रुवारी डिक्लेयर होना सिगां के बगरै साना थांगे कयजन तंसिनि मानगोनां कमल कलय गुरिन बिसि आं दं हाकेसि बुबाग्राबाय जों लगे के हरो दं ए आबहाय ता गे जखन अमहाय प्रिपरेटरी कमिटि फ्रकेले माने जतसी गोसा लीडर जोंसि 25 बोसोर खाइ फैयो 24 बोसोर खाइ फैयो ए आबहाइरं लायखा इंगे आं नाय दंखा इंगे ते कैसे जों चिनि माने प्रिभियस नि स्पीकर साखा जे एंटनी नो बैनो गायसन साइ थांबाय आं बेलायखे साजा बेलायखे सपोर्ट फैयो बनो माने बरैनो गायसन डिपेंड खाय बरैनि ड्रेस मांगने सलानि बतंगले ए आबहाइता हिगे ते कैसे हिगे चिनि ताकुम न साका बरै बरो बाय कायजक माने ठीक नांगो साजा गया बैनि बरो बाय कायजक माने के सलाबो कायजे एके तंगे साउ सलाखेब्ले कायजक बाय हा हिगे चिन पाइ गैप तंगले नियो सलाखेब्ले न डॉक्टर इंजीनियर बिन जाते बाय काय थंग चिन बुरिखे एमए पास गोबां बुथ साइड सादा नांगौ बुथ साइडनि वांसनो नांगौ सलाखेब्ले कायजमा बुरि कायजमा के सला बैनाय थांगेबा चिन बुरिले साबाय कायजम गोबां दंगौ सिगिद एमए पास दं सला करे बुबाग्रांगे स्टेज थांगे कारि सा थानसा होननाय मुक्त खिखलाय साव थानसा फियाबा जखन बरफ फायो थानसानि बागै हाजायो बनके बियां कातेरो इरो अमनो बियां फायो अमन हाइनि फायो होनै तिप्रामो फाले 5 तारिख फेब्रुवारी सिबले जतन पदर पार्टीनि फायो बनके साबनि एजेंट बो साबनि एजेंट ए आबहाय जतसी कायसा उ तिप्रामो थाओ जतन बीजेपी नि फायो कांग्रेस नि फायो जतो ब्ले मिया फ्रांस साखब्ले बुबाग्रा न बै पातल कोइन एजेंट हमब्ले हाय आं हाय कांग्रेस नि एजेंटा उसिन गुना सा बो आईपीएफ नि एजेंट मनिहानो सा बो बीजेपी नि एजेंट जतसी जों पदर पद अबनि से पार्टी नि फायो केबा ए आबहाय ये थानसा जों जतो थानसा हाजा फायके आपो केबले खागलाय हाय के खागलाय ये आप कोनो दिन सम्भव देंबा हानि आं बुबाग्रान साबले नंगले स्टेज काटगे थानसा नि दिंगे और फायकेबले न कागलाय न लाय बियां लाय अब तके पॉसिबल नहीं है 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन it is not easy as TTADC election no si kalai sakhe man 2023
2023 election of here, over high tongue by some Belaki cost on it. I will bug in some Zotono, Manik Bagi, Coxro, Zotono, Nahonana, high from here, or some Bob. High Bagin and with another glanation, 2023 Bagi Zotono, some Tansang. Yevno Kasuni, Manik Kaklani people in Nakari. Bijon Naharmani, Jin Naharmani, Zeng S leader, Jin Naharmani Hasal Kusu, Bukakwar Maune, Jin Naharmani Edisio candidate Manani, but Assembly candidate Manani, Asia, Jin Naharmani Tamba, Tipralan Manani, Win Yang Yognan Sibile. I was in a just Nini selfish Libari, Yaboni, Bijon, Yabonke just selfish. Intelligent people is ready to listen and learn. So intelligent people of this Kurumpana, Kanaso, we know, I guess. You get back about a time, Nijan soy paina, speech Robake, Chol Satang, we know Kanamos yet. Speech Robake, we know Kanaya. Since I chicken, Zotan speech nona, Borom Ronanga. For example, ang sanay by Pavitra Bhaktino, chairperson of Bible, but Saijong last Saina Tanku. Chairperson of program of chairperson of Kake, one chairperson last of Masal, one cock like last chairman Kai Masal, Abhai, General Tanku. Soon last chairperson called Bahai, Zing Kanari Tanan. Take a champion. Political, political maturity tongna nang, political ni je maturity tongna nang bahai ke unke sungka ke kaisa party baite kaisa party malai maya kethalai maya malai kethapasi yang borog public ro kumangma bodo bosang sungnuka chini tumhanai chini CM biplab dev bai Manik Sarkar kaisa jaga sa nunglai menu ke porang bising mangsa kok gure piaba chini last jengnoka social media o bubagra bai biplab dev flight kaisa bono chin bororo busak haya busak saya jodi ni maturity tong khake chin political maturity tong khake sung tab ti promoter utte ke chin regional party bai bising te ke na kok sagai chap lai man kok sagai chap man aboge major jengele tab kok sai malai manasasi agent hosinai he haiti phonani agent hune ab hai ye maturity ang nugjagia jodi ni chini hat do phanono phioks nei ke phaidi sungkheble government no tongwi sampangai nke bising ni party ke bising tangdi sungno no supanai e abo singna klai abo sing maturity sungkheble kaisa party malai ke si nailai meya ab tin ke kuno din sung success meya a thanchani lokhobu solve yang nai thanchani lokhobu solve yang